آدم‌هایی که شما را دزدیدند آدم‌های اژدهار بودند. одамҳои аждаҳор чаро маро дуздиданд охир? این را حالا نمیدونم ولی تحقیق داریم. шояд хостанд ки қаҳрамонро ба дом афторида фаҳманд ки келас аст ё нест. барои ҳамин خانم زینب گشته میگی بیغم، من همیشه در بری شما هستم. ташаккур ҷаноби зубайд. ҷаноби зубайд, ман аз шумо як чизро метавонам хоҳиш кунам? خواهش چیه؟ امر کنی. ҳозир ҳама мехоҳад фаҳмад ки кӣ маро дуздидааст. البته همه میخواهد. лутфан ба онҳо дар бораи аждаҳор чизе нагӯед. چرا؟ чунки бисёр метарсам ки янгаи тӯлин ва мелис бисёр хавотир мешаванд. البته پروا نکنید. ба онҳо гӯед ки занеро ба ман монанд карданд. барои ҳамин хато карда маро ба ҷои ӯ дуздиданд. خانم زینب شما با این کارو خودتون رو خسته نکنید. من حل میکنم، پروا نکنید. ташаккур мекунам. бисёр мефаҳмидагӣ ҳастед. دوستت میدارم. ташаккур. خانم زینب چه خیلی که بزرگای ملت میگن که عمر تیزی بد میگذره. امشب اگر نقشه نداشته باشی سر یک طبق قروتا و چخچخ کنیم. он дурӯхҳои кӯчаро коре карда бояд бартараф кунам. боз дар бораи комиссар мурод чизҳои лозимаро метавонам пурсам. албатта ман ин хел даъвати нозукро рад карда наметавонам. قروتاوت میفوره؟ албатта. 10 طبقت میگیرم. خانم زینب ما برم لباسای توی روک ما پوشم. اژدهار زینب شنلی را ربودن میخواست. ضررش نرسیده باید کاری او را تمام کنم. چیکار کردی هاد؟ خوبم همکار، تو چخیل هستی؟ نه ایچی نه، برای خوراک شام رفتن تیاری دیدستیم. به خوراک شام؟ من هم میخواستم، پس باشد وا میخوریم. ای هاد گوش کن، من همراه زینب میرم. تو زیادی همراه زینب؟ چی شد؟ تو حیران شدی مگر؟ نه، برای چی حیران میشوم؟ بیا من رشک کردسته. چخیل رشک همکار، چه ها گفته ایستاده ای؟ مراد مردک باره، یک سوال جواب بده. از همون دختر خوشت میآید؟ چخیل خوش می آمد، از دیوانه هستی؟ گپا در یادت بگی. بین همون دختر مده سخت مخاله در بای ما ندارم مراد. نه همکار، گفتم که خوشم نمی آید. من با اون دختر چیکار میکنم؟ مراد من برم که یگت برآمد بعد گپ میزنیم. با دقت باش همکار، اژدهار باز میتواند دخترها را باید. ای مرادی گپارای تلخه کفیدکی دا گفتسته. من قطعی زینبم. خیر. دیگر هیچ کاری ندارم که با اون دختر رشک کنم. باز همینش نمی رسید. имрӯз кам монда буд ки аждаҳоро дастгир кунам, вале комиссар мурод ҳама чизро маҳв кард. аждаҳор худаш ба пеши поям меомад. қаҳрамон ҳам аз паси ӯ буд. ин ҷо ҳама маро зайнаб шалӣ фикр мекунанд. парво накунед. бояд як чизи дигарро ҳам ба шумо бигӯям. келас метавонад зинда бошад. танҳо аждаҳор не, комиссар мурод ҳам аз паси ӯ аст. خوب شد که اومدی. انا این دخترم سنم. بله همین خیل. مادر جان تو چرا مرا به اینجا آوردی؟
ту ба ҷуз мо аз ин ҳеҷ касро намедидӣ. Каме байни мардум бару одамҳоро бубин. азизаҷон, сорбон дар Америка буд? бале ҷонам, дар Гарвард буд. Сорбонҷон, як лаҳза инҷо биё писарам. номзодиашро нав ҳимоя кард. ҳамин хел чӣ хел хуб. салом сорбонҷон, чӣ хел ҳастӣ писарам? салом, хубам. шумо чӣ хел ҳастед? ташаккури зиёд. салом, ман Сорбон ҳастам. мамнун шудам. ман ҳам аз шиносоӣ шудам. ман он дастро намешиканам. салом, ман маруф. мамнун шудам. дасти туро ҳам мешиканам. ҷамол, мамнун ҳастам. и хеле бадам не модарҷон. мамнун шудам. гурдаи чапи туро бароварда ба даҳонат мегузорам. ман нав хубтар фаҳмидам ки чаро маро ба ин ҷо овардӣ модар. ин ба ман мезебад. ягон нафари дигар мондааст ки боз шинос кунӣ. санам, ин бачаҳо хондагӣ ҳастанд, мисли он муаззин нестанд. чӣ хел духтари зебо буд? Зебо санами Туркия будааст? ба мазза. офат аст. чашмонаш мекушад. моро ба он дунё мефиристад. он нигоҳҳояш, лабҳояш охир маро мекушад. бояд ӯро ба даст биёрам. бародар, беин ҳам ту бо духтарҳо зиёди зиёд 6 моҳ мегардӣ ва ҷудо мешавӣ. ҷудо шавам чӣ мешавад охир? хонадор шуданӣ нестам ку. ҳамин хел. гӯш кун, ман ба назди зебосанами Туркия меравам. боз дар бай надароӣ. шуд, майлаш. аввал аз ту шавад. дастамро шикастӣ. майлаш. санам, ҳиҷрӣ? санам, лутфан биё камтар гап занема. охир ту ин ҷо чӣ кор мекунӣ? бо ту бояд суҳбат кунам. ман бо ту суҳбат намекунам иҷрӣ. рав аз ин ҷо. санам, ба худо аз дастию самбуса нахӯрдам. ба ту бовар кунам ё ба дидагиҳоям иҷрӣ? санам, ба худо аз дасти сайрами девона самбуса нахӯрдам, бо дастони худам хӯрдам. дидӣ? охир қоил шудаӣ ки аз дасти он девона хӯрок хӯрдаӣ. тамом хӯрдам, аммо бо маҷбур кардани модарам хӯрдам. намехӯрдам магар. гуфтам дили модарамро наранҷонам. дили модаратро нашикастӣ, вале дили маро шикастӣ иҷрӣ. рав аз ин ҷо. санам, лутфан биё қар накунем. ман тоқат карда наметавонам ки аз ту ҷудо шавам. бисёр зиқ мешавам. ё худоё, инро бояд пеш аз оне ки маро зиқ кардӣ фикр мекардӣ иҷрӣ. як сӯиз сарамро гаранг кардӣ. бо гап ма нагирифтӣ духтар. духтар нест. чӣ шуд? дори таҷрида. писарам, ба ту чӣ шуд? дастамро шикастад. писарам, чӣ шуда бошад? ёри таҷрибиро ҷахзана. ай ой худо. ягон нафар ҳаст ки ба ёри таҷвиз занад. писарамро шикаст. худо шифо диҳад. чӣ гӯям дигар? ёри таҷриби ҷавонро ки шикаста бошад. ки кард? чӣ шудааст бачаҳо? кани ба ман гӯед? намедонам ҷаноб, мо ҳам надидем. ин воқеа чӣ хел рух дод? ногаҳон ҳуҷум кард. онҳо хешу таборатон ҳастанд. ягон чиз надидам. не надиде. шукр кунед ки танҳо дастонатонро шикастам. дар бораи санам ҳеҷ кас сухани бад намегӯяд. ҳеҷ кас. ба худ ягон татон онро надида бошед. охир мо надидем. акай канон маъбади ому агар рӯзи ҳамин бародари ман кела зинда боша хай ӯ зинда ё ҳамура ту мепарони ака пешаи мурданаш душман будин ку туро напарондам шавкат боз калта келасро мепарондам шери нарида акай канон аллунҷи ҷамаша қадар шайтонӣ накун ака як то бизанамаш ҳозир мегирам шапалоқут мезанам. ин маҳалларо аз назар гузаронам. бо ҳиҷри хонадор ки шавам дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунам. ин ҷоро аз худ кунам. ҳозир ягонта мехӯрӣ ҳоли бести куда инҳо кӣ бошанд? рости гап нашинохтумшон. канони девона шефтро дидан мехоҳад. ин хел бошад ба офис биёед. исте бисмиллаҳ. ака канона шавад биёравем охир ака биё гапи ҳамин шеърои нара нашканем. ба хоҳиш худ мо мерем. ҳозир
ما این پیستولیت یکی کانون جانو بگیرین. مرد حقیقی با سخن گپ میزند با سلاح نه. مردک شدن در کار یکی کانون. با ماشین گذار. مایلا اکما در همین ماشین میرم. رو جورا من در پیش بشینم که دلو میشوره. اونجا چی گپ باشده؟ در محله که من هستم چه خیلی آدم میدوزده شما؟ ای خدا تو رو زند آدمی پست؟ او چرا ما رو به این جایی پست و بی‌تمیز آوردی؟ دیگر مکان نیافتی؟ منتظر بودی که تو را به مهمان خانه 5 ستاره دار میبریم. شری نریده شم کم نیست. آخرین دعایت را بخوان کنان. در این محله دو کس زیادیم. از این پس تنها من کلان هستم اینجا. ایشه با خدا خودت کاری خوب نکرده استی. ما با نزدیکی قطعی این صغیره توی داریم. زن میگیریم اکا آشناور بیوخی. اکا جون دیلی ما رو نشکن. ما با شوکت عروس داریم. راست میگه با خدا اگر شکن کنه. خدا زند شما را دمتان را گیرید. مثل جوان مرد زندگی کرده نتوانیست. ای اکلا مرد بر این موره؟ خاموش شوید. شد کنان. گپی زیاد اینجا لازم نیست. لعنتی تو کی هستی؟ در محله که من هستم چه خیلی آدم میدوزدی؟ تو کیستی؟ مرا سیرمی دیوانه میگویم. آدم رو میپرونم پروندگیم رو معیوب میگذارم. سیرمی دیوانه ما خطا کردیم تو نکن. خاموش باش کنی دیگر شما رو در این محله نبینم فهمیدی؟ حاضر معیوبت کردم. یک بار دیگر بینم در پیشونت میپرونم فهمیدی؟ رحمت خواهرم. تو هم باز خودت رو آدم میگویی کنعانی دیوانه؟ گذاشتی که این به عقل ها تو رو بیدوزدم. خیر من روم. شما اینجا رو با ترتیب میدارورید. دیگر شما رو در اینجا ها نبینم وگرنه همه اتون رو میکشم. سایران جان شری نریده شری نه. ای بدبخت با تو ما را کشتنه بدی. شور شو که بخدا گوشت هم میکنم. حاضر انا تمام یافتم من. چی را یافتی اکا؟ حیاتم را دوستم. چه خیلی حیاته؟ امیدی زندگیم را. امید زندگی؟ اکا چی میگوی؟ سایرم جانم. اکا ای بچه کنعان معبد امون یه دقیقه. ای بدبخت آوه دختر گواره بخش هجری ایوخی نمیدونه میره. اکا ندیدین مگر چخل اینها رو پروند؟ بیزار کدی اکا. اکا پاسته مادا پاسته نمادا پاسته بیا پاسته ما گل میزنم تشکر. بازی فوتبال رو بسیار یاد کردم. بیا بوتا گل میزنم. اکا اجریش ما هم قطعی ما باز نمیکنه. البته میکنیم چرا نمیکرده ایم؟ اکا امروز شما یاری ما شبه. تمام شما از این طرف ما با این طرف میره. نه ما از این طرف شما از این. نه استاد نه شما گذارید با خدا شما آخر روید. مایلا باز باید سر میکنم. کلی سر کردیم. کنی بچه ها سر میکنیم همه یک جویا. اکا مادا پاسته نه مادا ما زور باز میکنم. بگی ما بگی اکا بزا گلا. بگیر کنه. شکست. کی تیرزا رو شکست؟ وای من شکستم. نفهمیده شد بخشش.
охир якҷоя бозӣ мекардем ку дарҳол маро фурӯхтед. камтар роз бозӣ намекунӣ? гуноҳ мегирӣ. ин кори кардаат хуб шуд магар? бубин бачаҳоро ғамгин кардӣ. ман туби онҳоро не, туби туро кафондам. ана гиред бачо. рафтем бозӣ мекунем бачаҳо. рафтем. офарин, аҳсан. пасте акаҷиригӣ. офарин. зур. چی میخواهید؟ مرا نکشید. درا تنها یک نفر ماند. سلیم مستقیم. او را هم میگیریم. بفرمایید. تشکر. چه خیل هست؟ مخولتون شو؟ این مویسر است؟ مویسر کی است؟ با خدا از من نیست. دخترها کن اینجا قطار شوید چون که از خوراک مویسر برآمد. میلیس این مویسری تو نیست؟ نه. از تو هم نیست؟ از تو هم نیست؟ از کی باشد این مویسر؟ یعنی در این قهوه خانه این مویسری کی باشد؟ چی گپ است اینجا؟ چی گپ است؟ از خوراکم مویسر برآمد خانم و جستجو دارم که مویسری کی باشد. یک لحظه میتوانم مویسرتان را بینم؟ بله این مویسری تو است و از خوراکی من برآمد. چی گفته ایستاده ای تو ها؟ بله یگان شبهه‌ای ندارم که این مویسری تو است. مویسرم رو سرده. آخر زینب یک لحظه راست میستی؟ سرده میگویم. یک لحظه نجنبیست. باید مویسرت رو بینم آخر. چی کار کردی تو؟ جزای تو این است. چند بار به تو گفتم که مویسرم رو سرده. هم در خوراک مویسر است هم باز واهمه داری. چه خیلی با لذت است؟ بگیر این با لذت تر است. چی کار میکنی تو دیوانه؟ با پلیس هنگامی ساعت کاریش مقاومت کردید. دستگیرت میکنم. بسیار سفسطه نگو سرده مرو. راهگر میلیس زینب رو دستگیر کرده است. میلیس یاردم که سرده مرو. چیکار میکنی؟ آخر چیکار کرده ایستاده ای تو؟ سرده مرو. پیش درو. با شما گپ زدن همه میشود. لطفا یاری دهید با من. این کمیسر دختر رو ربوده ایستاده است. اگه جوهر چی خیلی بودن نمیبینی مگر دختر رو دستگیر کردن. ایستو باشد. چیکار کرده ایستاده ای؟ اول نکاح میکنی بعد این کارها رو میکنی. جنابی ازمی چه خیلی نکاح من او رو دستگیر کردم. جنابی ازمی لطفا برو از این دیوانه من. بیسرم اول نکاح این کارها روا نیستن. سرده دستم رو. سرده میگویم. زود باش با ماشین درو. یاری دهید.
بسیار داد نزن خاموشید یاری دهد برادرم کنم این کمیسر مراد است کو خانم زینب رو دستانش رو بسته برد داخل شما رو ندیدید آب وجدانی آه و چشمم بر دلم دستبند زده دلم را تنگ کردی روحم را در زندان پرتافته بر بالایش درهای آهنین ببستی فهمیدم بچه ها چی شده از بین کنانی دیوانه اوه وقت رسیده است که جوهر بیا به مسجد رویم رفتیم پیش درو کنان آکا کنان برادرم وقتی نماز رسیده است همراه ما به مسجد نمیره بله رفتیم بله رفتیم اکا مجنون شده است به فکرم من تو رو یک با نظارتخانه پرتایم بعد میبینی که مقاومت با پلیس چی است رهایم کن وگرنه پوشایمان میشوی کشو دستم رو اگر نکشایم چی میشود آهسته صدمه میکنیم چنبرک رو رها کن آخر زینب با نام خداوند به اندازه مهربان و نهایت با رحم محترم جماعت امروز درباره زندگانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام برای شما کمی باشد امر معروف میکنم باشد که زندگی رسول خدا برای شما پند شود و آن گونه زندگی را برای خود پیشه کنید با پیامبر پاکیزه و پاکت اقتدا کن که راه و رسم او الگویی است برای الگو طلبان و مایه فخر و بزرگی است برای کسی که خواهان بزرگواری باشد و محبوب ترین بنده نزد خدا کسی است که از پیامبرش پیروی کند و قدم بر جایگاه قدم او نهد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام از دنیا چندان نخورد که دهان را پر کند و به دنیا با گوشه چشم نگریست دو پهلویش از تمام مردم فرو رفته تر و شکمش از همه خالی تر بود دنیا را با او نشان دادند اما نپذیرفت و وقتی دانست خدا چیزی را دشمن می دارد آن را دشمن داشت و چیزی را که خدا خار شمرده آن را خار داشت و چیزی را که خدا خرد و ناچیز می شمرد او نیز خرد و ناچیز می دانست و همان پیامبر که درود خدا بر او باد بر روی زمین می نشست و طعام می خورد و مانند غلامان ساده می نشست و با دست خود پای افضال خود را پینه می زد و جامه اش را با دست خود می دوخت و بر خری برهنه می نشست و دیگران را پشت سر خود سوار می کرد پرده بردر خانه او آویخته شده بود که نقش و صورتها در آن بود با یکی از همسرانش فرمود این پرده را از پیش چشمان من دور کن که هرگاه نگاهم با او می افتد با یاد دنیا و زینتهای آن می افتم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام با دل از دنیا روی گردان و یادش را از جان خود ریشه‌کن کرد و همیشه دوست داشت تا جاذبه های دنیا از چشمانش پنهان ماند و از آن لباس زیبای تهیه نکند و آن را قرارگاه دائمی خود نداند و امید ماندن در دنیا نداشته باشد پس یاد دنیا را از جان خود بیرون کرد و دل خود را از دنیا کند و چشم از دنیا پوشاند و چون این است که اگر چیزی را دشمن دارد دوست ندارد که با آن بینگرد یا نام آن نزد او برده شود پس تفکر کننده باید با عقل خود بیاندیشد که آیا خدا محمد صلی الله علیه و آله و سلام را با داشتن آن صفتها گرامی داشت یا او را خوار کرد اگر بگوید که خوار کرد دروغ گفته و تهمت بزرگی زده است و اگر بگوید که او را گرامی داشت پس بداند خدا کسی را خوار شمارید که دنیایش را زیاد کرد و از نزدیکترین مردم به خودش یعنی پیامبر او را دور نگه داشت پس پیروی کننده باید از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلام پیروی کند و از پشت آن حضرت راه رود و قدم به جای قدم او بگذارد وگرنه از هلاکت در امان نخواهد ماند
ҳамоно худованд муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васаламро нишонаи қиёмат ва башоратдиҳандаи биҳишт ва тарсонанда аз азоби ҷаҳаннам қарор дод. ӯ бо шиками гурусна аз дунё рафт ва бо саломатӣ ҷисму ҷон вориди охират шуд ва коҳҳои зебо насохт, санге бар санге нагузошт, то ин ки ҷаҳонро тарк кард ва даъвати парвардигорашро пазируфт. чӣ бузург аст миннате ки худо бо беъсати паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бар мо ниҳода ва чунин неъмати бузурге бар мо додааст. роҳбари пештозе ки бояд ӯро пайравӣ кунем, пешвое ки бояд роҳи ӯро идома диҳем. худованд паёнбарашро бо нури дурахшон ва далели ошкор ва роҳи равшан ва китоби ҳидоятгар фиристод. хонаводаи ӯ беҳтарини хонаводаҳо, дарахти вуҷудаш аз беҳтарини дарахтон аст ки шохаҳои он рост ва меваҳояш сарбазер ва дар дастрасии ҳамагон аст. зодгоҳи ӯ Макка ва ҳиҷрати ӯ ба Мадинаи пок ва покиза аст ки дар он ҷо номи ӯ баланд шуд ва даъваташ ба ҳама ҷо расид. худо ӯро бо далели комил ва кофӣ ва пандҳои шифобахш ва даъвати ҷубронкунанда фиристод. бо фиристодани паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам шариатҳои шинохтанашударо шиносонд ва решаи бидъатҳои роҳёфта ба динҳои осмониро қатъ кард ва аҳкому қонунҳои илоҳиро баён фармуд. пас ҳар кас ғайр аз ислом дини дигареро интихоб кунад, ба яқин шақовати ӯ собит ва пайвандии ӯ бо худо қатъ, нобудиаш ваҳшатнок хоҳад буд ва охираш ранҷу андӯҳи бепоён ва шиканҷаи пурдард мебошад. ба худо таваккал мекунам, таваккале ки бозгашт ба сӯи ӯ бошад ва аз ӯ роҳ меҷӯям, роҳе ки ба биҳишт расад ва ба он ҷо ки хости ӯст бианҷомад. эй бандагони худо, шуморо ба тарс аз худо ва фармонбардории ӯ суфориш мекунам ки наҷоти фардо ва мояи раҳоии ҷовидон аст. худо он гуна ки сазовор буд шуморо тарсонид ва чунон ки шоиста буд умедворатон кард. пас он чи дар дунё шуморо ба ҳайрату тааҷҷуб меоварад, аз он чиз рӯй гардонед, чунки муддати кӯтоҳе дар он иқомат доред. дунё ба хашми худо наздиктарин ва аз хушнудии худо дуртарин ҷойгоҳ аст. пас эй бандагони худо, аз ғаму андӯҳ ва саргармии дунё чашм пӯшед, чун шумо ба ҷудоӣ ва дигаргуниҳои умри дунёӣ яқин доред ва аз он че аз сари гузаштагони шумо гузашт ибрат гиред ки чӣ гуна банди аъзои баданашон аз ҳам ҷудо гашт, чашму гӯшашон нобуд шуд, шараф ва шукӯҳашон аз хотираҳо маҳв гардид ва ҳамаи нозу неъматҳо ва айшу хушиҳо поён гирифт. наздикии фарзандон ба дурию ҷудоӣ ва ҳамдамии ҳамсарон ба ҷудоӣ табдил шуд. дигар на ба ҳам метозанд, на фарзандоне меоваранд ва на якдигарро дидор мекунанд ва на дар канори якдигар зиндагӣ мекунанд. худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад. خدا نمازهایمان را قبول کرد. انشالله بابای غیرت. اولیا حضرت سری شوکت فدایت بادا در پیش پاد بمرو مکن. اکه کنم ای مرا نگاه کن، ما امروز حیرم خشورترم. عروس هجری اکه بیو بریم التماس همجا بریم. بگی رفتیم بکنیم. خیلی падарҷон. чӣ? ҷаноб бахшиш, санамро дар масҷид надидам. чаро ба масҷид наомад? дигар духтарам бо ту вон намехӯрад. ту ҳам дигар духтарамро нороҳат намекунӣ, фаҳмидӣ? худоҷон, худои бахшанда шукри зиёд ки бачаи ма дига духтари ӯра нигоҳ намекунад. холаҷон,
ҳарчи зудтар омодагии тӯйро бинем мегӯям охир. сар мекунем духтарам, тайёрӣ мебинем. чӣ мегӯед шумо хуб ҳастед? чӣ хел тӯй охир? духтарам, ӯ зебосанами Туркияй чияй намедонам. ҷодугарие ки ӯ карда буд вайрон шид. дига бачаи ман ӯра наз намебинад, намехоҳаш. аю духтар рӯ гардондай. биё раҳ гард. мерем духтарам. ки ҳастӣ ту? ба қаср чаро омадӣ? аслан ту ки ҳастӣ? ба он маҳалла чаро омадӣ? духтар, ту девона ҳастӣ? инҷо саволҳоро ман мепурсам, ту не. чӣ гапае ҷан? ҷаноби зубайд хуб шуд ки омадед. маро аз дасти ин одам халос кунед. эҳо беақли хуб ҳастӣ ту? чаро дастҳои хонум Зайнаба бастаӣ? ҳеҷ хуб нестам ҳамкор, ҳеҷ хуб нестам. ин аҳволамро бин охир. ин духтар дар соати кориам ба рӯям ширинӣ пошид. ба ӯ бовар накунед, ман худамро ҳимоя кардам. Зайнаб, 48 соат иҷо мемонӣ, ба ҳеҷ куҷо намеравӣ, фаҳмидӣ маро? 48 соат? ҷаноби Зубайд, илтимос маро аз дасти ин одам халос кунед. одам нагӯ, номи ман Комиссар Мурод аст, Комиссар Мурод, фаҳмидӣ маро? ман ҳам Зайнаб Шанли мамнун шудам. ман ҳеҷ мамнун нашудам хонум, ман ҳеҷ мамнун нестам. бас ай хитона ба даст бигирӣ. Мурод айба намедонӣ? ҳоло мебинӣ ба ту нишон медиҳам ҷиноятро. ба ҳама шикоят мекунам аз пушти ту. аз даста чизе оят кардан гир. ягон корро дареғ надор. бисёр духтари бешарм аст. дар ҳақиқат аз худам шармам меояд ҳамкор. ман меравам. бало занад, худо лаънат кунад. ин аҳволамро бин. мурод, там Зайнаб чӣ мехоҳӣ? чӣ мехоҳам охир ман аз вай? ба рӯям торт чапид, ба болаям креми шоколадро пошид. дигар чӣ кор кунад? таму Зайнаба дӯст медорӣ? ростша гап за Мурод. ман зиндагиамро ба хок супоридам ҳамкор. ин дил танҳо аз як нафар буд ва ҳамеша аз ӯ мемонад. фаҳмидӣ? ҳамун духтар мадам махора, илтимос ҳамин корото накун. бахшиш да. муҳим нест. маро аз Зайнаб хуш намеояд. дар ҳаёти ман дигар ба ягон зан ҷое вуҷуд надорад. тамом. майли, ман барам ки шодиша нигоҳ дорам. комиссар Мурод, як гурӯҳ одамонро омӯхтем ки одамҳои калони тоҷири Истанбулро ҷамъ карданд. дар дастамон рӯйхати тоҷирон ҳаст. як нафарашон нагирифта мондааст. салим устекин. шуд ба ин парванда ман сару кор мегирам. ин бор туро дастгир кардам аждаҳор. ин бор дастгират кардам. ҳатман дастгират мекунам. даро. сардорам, чӣ хеле ки амр карда будед, ман масъаларо таҳқиқ кардам. духтуре ки дар истихборот чеҳра иваз мекунад, изи ӯро пайдо кардам. бисёр хуб. ана гӯш кун. агар он духтурро ёбем, мефаҳмем ки комиссар Мурод рӯяшро иваз кардааст ё не. хуб, имшаб ба шумо хабар медиҳам сардорам. тамом. комиссар Мурод, ман мефаҳмам ки ту аз ман чиро пинҳон мекунӣ. ба диққати ҳамаи гурӯҳҳо, тоҷир Салим Устекимро рабуданд. ба ҳамаи гурӯҳҳо дар назди меҳмонхонаи Авесто мошине бо рақами 346565 мошини сиёҳ тоҷирро савор карда рабуданд. такрор мекунам, 346565 рақами давлатии мошини сиёҳро ки дидед, ҳатман ҳаракати ӯро манъ кунед. хоҳиш мекунам.
روی خط همه حصه های شرکت هایتان را به ما میدهید. با خیانتکاران وطن هرگز همکاری نمیکنیم. اگر کشید هم گفته‌تان را اجرا نمیکنیم. فکر کردید که تنها شما میمیرید؟ زیبا پسرم؟ داداجیو حیوان ها با آیله هم دست نرسانید. همه چیز از شما وابسته است. اگر امضا کنید به هیچ کس ضرر نمیرسد. دقت باشه. مایلش جان. گروه را زنده میخواهد. نکشه. تنها یردار کنید. هدف را تنها یردار کنید. این آدم چرا حالا هم زنده است؟ از آدم ما جواب نمی آید. دیگر آدمت را فریست. میدونستم که میایی جنگاور. در حال باید رویم. نه، اینجا برای کلاس آمده اید، نه برای 3-4 آدم. گروه را زیر خطر نمیگذاریم. دختری نخابدار، جنگاور و قهرمان، هر سه آنها یک جای کار میکردند. باید رویم. اژدهار! مرحمت بشین. شدی چرا تو خانه شبر پول شمیت کرد؟ از اژدهار یگان ایزی هستم کار؟ کنی ببین چی شده است. قهرمان و دختر نقابدار آمده اژدها را خواستن که کشند. جنگاور باشد تاجران را خلاص کرده است. بگو باز از دست دادیم ها؟ این قهرمان بدبختی که میگوین انیق کلتکل است از برادرم. از لحظه‌ای که اژدها پیدا شده است از پسی اوست. نبود اینو این دختر نقابدار کی است هیچ نفهمیدم برادرم. حاضر گویم که زور و شنلی است به من تو داد میزنید. برای همین نمیگویم. انا گفته که آخر امراد در همی کارات. آخر زینب شنلی دختر امک زورا است. من یک بار با او صحبت کنم یک یگان چیز رو میدونم.
در این دنیای دو روزه خیالت را به همه گفته خودت را در حالتی ناگوار نگذار. ها تو چه ها گفته ایسوده؟ یک بار نگفتی که زوبای تو راست میگوی. ساعت از یک گذشت، مونده شده ما رو به خانه ببرید. رفتیم همکار. اکه علی قطعی بچه ها همه جا را جمع کنید، یگان که خبر شید بعد زنگ بزنید. خب اطاعت سردار. خیلی من رفتم. аждаҳоро бояд ман мепаронидам, на он қаҳрамон. духтарам зайнаб дар куҷост? дар ҳуҷрааш буд. хонум Тулин, ҷаноби Камол омад. хост ки иҷозати даромадан гирад. камол? азмиҷон, ту камолро пеш накарда будӣ? бале ширинам. султонам, ман бо камол суҳбат кардам. ваъда дод ки дигар духтарамон мелисро нороҳат намекунад. ман ба қавли ӯ бовар надорам. боз ба сари мелис бало мешавад. султонам, дилам розӣ намешавад ки камол дар кӯчаҳои хунук бихобаду ман дар оғӯши гарми ту. агар ту иҷозат диҳӣ, омада дар ин хона ҳамроҳи мо якҷоя зиндагӣ кунад. тулинҷон, инро дониста бош ки агар иҷозат надиҳӣ, бистари гарми ту ҳам хунук мешавад. қафома нигаҳ накарда мерам, баъд бешавҳар мемонем. бале модар, илтимос мекунам, акай Камол ҳам бо мо зиндагӣ кунад. духтарам, ба камол бигӯй ки дарояд. ба хонум зайнаб ҳам хабар бидиҳ, мунтазираш ҳастем. фаҳмидам ҷаноб. ҳамаш мегузарад тулинҷон. гӯш кунед ҷаноби азмӣ, агар камол як бори дигар духтарамро нороҳат кунад, дигар бо шумо гап намезанам. фаромӯш накунед. султонам, гӯш кун, камол ба ман ваъда дод. бизанам камол як феъл дорад. агар ваъда диҳад, ҷонашро фидо мекунаду аммо ваъда хилофӣ ҳаргиз намекунад. худашро аз мелис дур мегирад. мебинем. акаҷони ман туро бисёр пазмон шудам. падарҷон, хуш омадӣ. шом бахайр модарҷон. шом бахайр. хайр азизонам, дар набуданам шумо чӣ кор кардед? кани нақл кунед. рафтем? Рафтем акаҷон, рафтем. хонум Зайнаб, ҷаноби азмӣ дар поён шуморо мунтазир аст. тамом, ҳозир меоям. майлаш хонум. ин одам чаро маро даъват мекардааст? ё ин ки комиссар Мурод омадааст? не, наомадааст. диди асабӣ шудам. кани равам. комиссар Мурод, ту ба писари хурдии ман шинос шуда будӣ ё не? шинос шудем ҷаноби азмӣ. ба макони ман барои зиёрат омада буд, вале парво накунад, ман ҳам ба наздаш ба зиёраташ меравам ба наздикӣ. мунтазир мешавам. мунтазир. хуб мешавад. дар байнатон рафт омад кунед, боз хубтар мешавад. ман ба назди ӯ меравам, вале мебинем ки ба худ меояд.
آخر دخترم زینب باید می آمد. چه شد؟ یا اینکه خبرش ندادند؟ شاید بر وقت خواب کرده است. ممکن خسته شده باشد. این کورته زهرا است کو؟ زینب جان چقدر زیبا شده ای. کورته زهرا به تو بسیار زیبیده است زینب جان. تشکر میکنم. دخترم راست نیست؟ کمی بشین. دخترم زهرا این کورته را بسیار دوست می داشت، ولی دخترم بی طالع بود. کلتک کلسی بی شرف، از دست یان ساختکار، همش از دست یان ساختکار شد. خداوند رحمتش کنه دخترم را. انشاءالله گوری کلتکیله سوخته ایستاده است. قاتل دخترم زهرا انا همان کلتکیلزی بدبخت بود، بی شرف، ساختکار. من یک کاری تجاری دارم، باید روم. مراد پسرم با کجا می روی؟ با اجازت شما من میروم. پسرم با مراد چی شد؟ نمیدونم پدر چی بلای زده سون رو. بخشش گپ زن. سردارم باید درحال به امنیت بیایید. چی شد؟ آخر دکتر رو یافتید؟ بله سردارم، حاضر در نزدم هست. از او خواهش کردیم رد نکرده به امنیت آمد. تمام حاضر میایم.
مرا ببخش عشقم، مرا ببخش. تو رو نجات دادن نتوانستم، همش از پشت من شد. تو از پشت من مردی. زهرا، مرا ببخش جانم. چرا اژدها را کشتن خواستی؟ و تو گفته بودیم که او را با ما زنده بیار. چرا به اینجا آمدی؟ شخصیت تو نباید آشکار شود هرگز. فکر کردی به تو شخصیت نو و شناسنامه پلیس را تنها به خاطر انتقامت را گرفتن داده؟ لازم نیست که این را همیشه تکرار کنی. با ما قول داده بودی، فراموش نکن. تو اکنون دیگر کلس نیستی، تو قهرمان هستی. آن شب تنها دوست داشتت نمرده است، آن شب کلس هم مرد و تو از نو تولد شدی. کالتا کلاس، آدمی را که جستجو میکردیم یافتیم جناب. گذشته رو فراموش کن. تو دیگر در گذشته نیستی. تو دیگر کلاس نیستی. کمیسر مراد هستی. قهرمان هستی. پرسیده بودی که چرا نام مخفی عملیات کلاس است. چه خیلی که گروه جنایتی را نیست کردی، گذشته‌ات را هم نیست میکنی. انا برای همین نام مخفیش کلاس است. برای آنی که گذشته‌ات را نیست کنی. فراموش نکن قهرمان، تو وظیفه داری. قرضی وطنداری داری.
جناب دکتر، برای به اینجا آمدنتون از شما میندار هستم. خواهش میکنم، ولی میدونی که این معلومات ها باید مخفی مانند. البته به شما قول میدیم، کارگر دولت هستیم. این آدمی در رسم بوده از آن آدمایی که شما چهرهشون رو عوض کردید هست؟ اگر چهره این رو عوض کرده باشید به ما بگوید که این آدم در گذشته کی بود. بله جناب دکتر، این آدم کی است؟ میدونم که در امنیت دو گروه هست، مخفی و بسیار مخفی. بچی؟ این آدم رو پیشتر ندیدم. در امنیت اگر پروندهش ساخته باشد شاید برای یگان وظیفه بسیار مخفی چهرهش را عوض کرده باشد. خوبش این مسئله را دیگر نگشایید، چون که برای شما شاید مشکلی شود. بسیار مشکلی کلان نمی شود.